aba avoka bose barahaguruka bakunganira General Rusagara. Byahindutse ishyirahamwe se? Ntekereza ko ari ugushaka guteza akajagari mu rukiko. Uwanga amazimwe abandwa habona. Uruhande rwireguraga rwahagaze ku kuba rwarireguraga ku birego rwitaga ibinyoma bitekinitse, urwaregaga rukarwikoma kuvuga rutyo rwategereza ibimenyetso byavuguruza rugaheba. Ibyabaye ni nko gusaba inkware bakaguha ikibiribiri. Ibi niba atari ugutekinika, wati gutekinika izi. None se umurwayi wo mu mutwe yagezwa imbere y'ubutabera? Inshuti bakunzi ba EB Official ndabaramukije nyuma y'ikiganiro twabaye dusubikiye ku rwego rwa mbere mu bikuru byaranze urubanza rwa Colonel Tom Byabagamba wahoza kuri uyu mutwe udasanzwe w'abasirikare barinda umutekano w'umukuru w'igihugu Paul Kagame n'abandi bategetsi bakuru. Ubu noneho nzinduwe no kubagezaho ibikuru byaranze urubanza rwa muramo we nyakwigendera Brigadier General Frank Kanyambo Rusagara. Nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yatabarutse ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2025. EB Official imwifurije iruhuko ridashira. Tubanze gato tugaruke kuri nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara wareganwaga na muramu we Colonel Tom Byabagamba kuva ku rwego rwa mbere kugeza urubanza rubaye itegeko. Mbere nyakwigendera mu byamuranze yabayeho attaché militaire wo mu Bwongereza, ahanu kuvuga umukozi wa ambassade uba ushinzwe ibikorwa bya gisirikare. Nyakwigendera kandi yabayeho umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ingabo. Nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yanabayeho umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare riri Inyakinama mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Yanabayeho umuyobozi mukuru w'urukiko rukuru rwa gisirikare, ni narwo yaburanishirijwemo ku rwego rwa mbere. Nyuma gusezererwa mu ngabo mu mwaka w'ibihumbi 2013, nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yahawe inshingano n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Inshingano zari zigamije kwigisha gahunda ya ndi umunyarwanda hirya no hino mu gihugu. Nyakwigendera yatabarutse afite imyaka 70 y'amavuko. Kuri EB Official rero mutwemerere twinjire mu bikuru byaranze urubanza rwa nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara. Twibukiranye ko kimwe na bagenzi be bareganwaga, nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yatawe muri yombi hagati mu kwezi kwa 8 kwa 2014. Niwe wataye muri yombi imbere y'abandi muramu we Colonel Tom Byabagamba yafunzwe akurikiranye na Sergeant François Kabayiza wari umushoferi wa nyakwigendera. Nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara wakundaga gusetsa cyane ababaga bitabiriye amaburanisha. Yatangiye aburanishwa n'urukiko rwa gisirikare rufite icyicaro cyarwo i Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge, wenda kwegera amarembo ya Pele Stadium yahoze yitwa Stade Regional Nyamirambo. Ku muzo wa mbere twibukiranye ko nyakwigendera Brigadier General Frank Kanyambo Rusagara wari warasezerewe mu ngabo z'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2013 ari kumwe n'uwari umushoferi we Sergeant François Kabayiza nawe utarakiri mu kazi ka gisirikare. Babanje kuzamura inzitizi yibura bubasha bw'urukiko. Twibukiranye ko bavugaga ko aba bombi bagombaga kuburanishirizwa mu nkiko za gisivili bagatandukana na Colonel Tom Byabagamba wari ukiri umusirikare. Baburanaga ingingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yaburanaga n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ibyaha birimo gukwiza imbuha bizigamije kwangisha rubanda ubutegetsi n'ibyaha yahuragaho na muramu we Colonel Tom Byabagamba. Mu nyemerere mbibutse ko mu gihe abaregwaga basabaga kuba barekurwa by'agateganyo, ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasabaga ko kubera ibyaha bikomeye bwabakekagaho bukavuga ko igihe bari kurekurwa byari bubangamira amaperereza bwari bukibakoraho. Abaregwa babiri, nyakwigendera Brigadier General Frank Kanyambo Rusagara wari warasezerewe mu ngabo mu mwaka w'ibihumbi 2013 na muramu we Colonel Tom Byabagamba wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda umutekano w'umukuru w'igihugu Paul Kagame na bamwe mu bategetsi bakuru mu Rwanda baburanye bahagaze imbere y'umucamanza. Ku rundi ruhande Sergeant François Kabayiza we yasabye urukiko kujya acisha makicara kubera impamvu yasobanuye. Yavuze ko ibikorwa by'iyicarubozo yakoreye muri gereza ya gisirikare byamuteye umutwe udakira n'isereri bitari butume ahagarara umwanya muremure. Ingingo yo gusaba ko urukiko rwa gisirikare rufite icyicaro Nyamirambo rwa kwiyambura ububasha nk'uko byari byasabwe n'abaregwa ndetse n'abanyamategeko babunganiraga. Twibukiranye ko umucamanza yavuze ko urukiko rukuru rwa gisirikare rufite icyicaro i Kanombe mu karere ka Kicukiro rwahaye ububasha urukiko rwa gisirikare rufite icyicaro i Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwahise buhabwa ijambo
by'amagambo butangira kugaragaza impamvu zikomeye zatumaga abaregwaga babafunzwe by'agateganyo mbere yo kuburana urubanza mu mizi. Bwibanze kuri buri umwe n'ibyamuranze mu mibereho ye hafi ya yose, birimo n'imyanya ikomeye bagiye bahabwa mu butegetsi, buvuga ko amasano yabo ya hafi ku baregwaga aho kuyubakisha igihugu bayakoresheje bagiharabika. Twongere twibukiranye ko ingingo itararyoshye na gato mu matwi yabunganiraga baregwaga mu mategeko ari uburyo ubushinjacyaha bwa gisirikare bwakoze icyo bise kwinjira mu buzima bwite bukarenga ku byo baregwaga, bagasaba urukiko kutazabisubira ukundi. Ku byarebaga nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara, ubushinjacyaha bwavuze ko yakunze guhamagara abasirikare bakuru bari mu mirimo n'abasezerewe bagahurira mu tubari dutandukanye ababwira ko leta iriho irutwa n'ishyaka RNC, ni ukuvuga Rwanda National Congress rya General Faustin Kayumba Nyamwasa na bagenzi be, kandi ko umukuru w'igihugu Paul Kagame ari umunyagitugu, umunyabinyoma, amahanga ngo ahagarika inkunga mu Rwanda agashyiraho ikigega Agaciro Development Fund agamije gufatira imishahara y'abene gihugu. Ibyo byose ngo nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yabikoze akiri umuyobozi. Nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara kandi yakurikiranyweho gutunga imbunda ebyiri zo mu bwoko bwa Masotera, iyo muri Afurika y'Epfo n'iyo muri Israel. Ubushinjacyaha bwasobanuraga ko kuba muri Afurika y'Epfo hariyo ihuriro nyarwanda RNC irwanya leta, iyo mbunda yari ifitanye isano n'ibikorwa byo guhungabanya umudendezo w'igihugu. Uwaregwaga ariko we twibukiranye ko yavugaga ko izo mbunda zose yazihawe n'inganda zikora imbunda z'ibyo bihugu nk'ishimwe ubwo yajyaga kugura ibikoresho bya gisirikare, kandi ko leta ya Afurika y'Epfo yari itaratangira kugirana ibibazo n'u Rwanda. Byashoboraga kumvikana nk'ibigoranye ugeranije n'igihe imiburanire yari imaze. Nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yatangiye yunganiwe na Maître Pierre Celestin Buhuru kuva urubanza rwatangira ku rwego rwa mbere kugera ruhindutse itegeko. Abunganiraga nyakwigendera Brigadier General Frank Kanyambo Rusagara na Sergeant Kabayiza bavugaga ko bari bafunzwe binyuranije n'amategeko, bavuga ko bari bamaze iminsi 6 barashimutswe batazi icyo bazira. Amategeko ateganya ko nyuma yo gutabwa muri yombi baba bagomba kumenyeshwa impamvu. Basabaga ko bahita barekurwa bagakurikiranwa bundi bushya ku cyifuzo cya buri umwe mu baregwaga, uhereye ku wari mukuru muri bo ari we nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara. Yasabaga gukurikiranwa ari hanze kuko ngo yararwaye umugongo. Kuri muramu we Colonel Tom Byabagamba ngo igihe yari burekurwe by'agateganyo ngo urukiko rwashoboraga kumushyiriraho amabwiriza ngenderwaho atarashoboraga kumwemerera no kurenga mu mujyi wa Kigali, mu gihe Sergeant François Kabayiza yasabaga kurikurwa by'agateganyo akajya kwivuza kuko yavugaga ko yakorewe ibikorwa by'iyicarubozo muri gereza. Nyakwigendera Brigadier General Frank Kanyambo Rusagara na Colonel Tom Byabagamba muramu we bakurikiranyweho ibyaha bitatu birimo ibihuha bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Sergeant François Kabayiza we ubushinjacyaha bwamureze guhisha ibimenyetso byagombye korohereza kugenza icyaha mu iperereza. Munyemerere twibukiranye ko urukiko rwa gisirikare mu Rwanda ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 2014 aribwo rwafashe icyemezo cyo kuba bafungiwe mu munyururu mu gihe cy'iminsi 30 abaregwaga bose, uhereye kuri nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara. N'icyemezo abaregwa uko ari 3 bahise bajuririra. Kongera twibukiranye ko ari icyemezo cyafashwe n'umucamanza Chance Ndagano wari ku ipeti rya Lieutenant Colonel mu ngabo z'u Rwanda, ari nawe warukuriye inteko iburanisha. Icyemezo yafashe yagisomye mu minota ikabaka muri 40 nyakwigendera Brigadier General Frank Kanyambo Rusagara na muramu we Colonel Tom Byabagamba wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame na bamwe mu bategetsi bakuru na Sergeant François Kabayiza bahagaze imbere y'umucamanza bateza amatwi bucece. Ibyaha byo kwamamaza nkana impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi, gusebya leta ari umuyobozi no gusebya President Paul Kagame, ubushinjacyaha bwabikurikiranyeho nyakwigendera Brigadier General Frank Kanyambo Rusagara, ari nako yabihuriragaho na muramo we Colonel Tom Byabagamba. Nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara akagira umwihariko wo gutunga imbunda binyuranije n'amategeko, mu gihe muramo we yagiraga umwihariko wo gusuzugura ibendera ry'igihugu no guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha mu kugenza ibyaha.
ibyaha baregwaga babihakana bakanavuga ko ibyari bikubiye mu nyandiko mvugo batemeraga. Ubushinjacyaha buburana bwasobanuraga ko gufunga by'agateganyo abaregwaga ariyo nzira yonyine yari korohereza iperereza bwari bukibakoraho, bikarinda igitutu cyari bushyirwe ku batangabuhamya abunganiraga abaregwa, ariko bo bavugaga ko nta mpamvu babonaga byo kubagumisha mu buroko. Dukomeze twibukiranye ko urukiko rwavuze ko kuba Colonel Tom Byabagamba ataribwirije gutanga imbunda ebyiri za muramu we nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara mu babishinzwe, akaba yari yaranavugaga ko atibukaga niba hari abasirikare bakuru yoherereje ubutumwa bugufi busebya leta n'umukuru w'igihugu Paul Kagame, ndetse no kuba Kabayiza wafashe imbunda z'uwari shebuja akazijyana kuzihisha kwa Colonel Tom Byabagamba atarabyemeraga. Ibyo ngo byari bigize impamvu zikomeye zo kuba bafunzwe. Urukiko rwahise rutegeka ko basubira muri gereza mu minsi 30 mbere yo kuburanishwa mu mizi. Icyemezo abaregwa bose bahise bajurira nyuma yo kugishyiraho imikono, nyuma bahita babohesha amapingu basubira muri gereza. Mu bujurire batanze uhereye kuri nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara na bagenzi be bari bajuririye icyemezo cy'urukiko rwa mbere bavuga ko umucamanza ari yayobowe n'amarangamutima abafatira icyemezo ku byavugwaga n'ubushinjacyaha, gusa yirengagiza ko nabyo byari busuzumwe. Abaregwaga n'ababunganiraga mu mategeko bavugaga ko uwo mucamanza yagize ukwitiranya ibimenyetso simusiga n'impamvu zikomeye byatumaga abireguraga abafunzwe by'agateganyo, nko kuba Colonel Tom Byabagamba yarakiriye imbura za muramu we nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara. Ibyo ngo yabikoze nk'umusirikare mukuru wari ukiri mu kazi. Ku rundi ruhande twibukiranye ko ubushinjacyaha bwavugaga ko ibyasobanurwaga n'uruhande rwireguraga byari bishingiye ku nyungu zarwo bwite, buvuga ko icyemezo cy'umucamanza wa mbere nta ndenge n'imwe bwakibonagamo. Urukiko rukuru rwa gisirikare narwo rwongeye gushimangira ko hatabayeho ukwitiranya ibimenyetso n'impamvu zikomeye zituma nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara, muramu we Colonel Tom Byabagamba na Sergeant François Kabayiza babafunzwe by'agateganyo mu gihe iperereza ryari gikomeje, cyane ko ngo nta numwe mu baregwaga wari wagahamwe n'icyaha. Kuri nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yari yavuze ko yatawe muri yombi amara iminsi 6 ntawe uzaho yari aherereye we n'uwari umushoferi we Sergeant François Kabayiza. Ibyo nabyo ngo umucamanza wa mbere ntacyo yabivuzeho. Umucamanza wakiriye ubujura akavuga ko kuba yarakurikiranyweho ibyaha bikomeye amategeko avuga ko yabafunzwe by'agateganyo, uwari kuba yarabashimuse akazabibazwa ku giti cye. Muribuka kubakurikiye amakuru y'iki cyemezo ko icy'urukiko rwemereye nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara nk'uko yari yabyifuje ko ari ukuvuzwa na gereza yari afungiwemo kandi ntakumirwe ku mikoreshereze ya konte ye muri banki ngo afashe umuryango. Naho kuri Sergeant François Kabayiza waregwaga gutwara imbunda ebyiri z'uwari shebuja nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara kwa muramu we Colonel Tom Byabagamba ngo ntiyarayobewe ko yagombaga kuzishyikiriza ababishinzwe. Ibi byahanaguye icyemezo cy'umucamanza wa mbere wari wanzuye ko Kabayiza yakoze akazi ka polisi. Umucamanza wakurikiye wakiriye ubujure yavuze ko nubwo buri muturarwanda yafasha polisi adashobora kuyisimbura mu kazi kayo. Nyuma y'ibyo bisobanuro byose, umucamanza wakuriye inteko iburanisha mu rukiko rukuru rwa gisirikare rwakiriye ubujurire yanzuye ko ubujurire bw'abaregwaga nta shingiro bwari bufite. Abutera utwatsi atyo bahise baguma mu munyururu mu gihe cy'iminsi 30 uhereye igihe icyemezo cy'umucamanza wa mbere cyafatiwe ngo babone kuburanishwa mu mizi. Birumvikana ko iburanisha ryahise ryemurirwa ku gihe kitazwi. Baza gutangira kuburana urubanza mu mizi hari mu mwaka wa 2015. Abaregwaga bose uko bari batatu niko bagaragaye mu cyumba cy'iburanisha. Umucamanza kimara gusomera buri umwe umwirondoro we n'ibyaha bari bakurikiranyweho bavuze ko batabyemera. Impaka ndende zanasubikishije urubanza rw'uwo munsi buzatinze ku burwayi bwa Sergeant François Kabayiza wahoze ari umushoferi wa nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara. Ni uburwayi urukiko rukaba rwari rwategetse ko yavuzwa. Twibukiranye ko acishamo akicara ubundi agahaguruka yerekeza imbere y'umucamanza. Sergeant François Kabayiza yaranzwe no gukorora
butatanaga no gutetema bikomeye, yabwiye urukiko ko kuva mu kwezi kwa munani atari yakavujwe kandi ko yabaga agiye kwa muganga abasirikare bamurindaga bo mu mutwe uzi nka military police bivangaga mu mivurirwe ye ntabone ibisubizo bya muganga. Ni ingingo ubushinjacyaha bwa gisirikare bwafashe nk'itandukanye n'ukuri, buvuga ko uwaregwaga yivuzaga uko bikwiye kandi ko ntawapfa kwivanga mu mikorere ya muganga uko yiboneye. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bukavuga ko ibyavugwaga n'uregwa hari ikindi byari bigamije. Urukiko rwategetse ko Maître Pierre Celestin Buhuru wamwunganiraga mu mategeko azajya amufasha nta nkomyi mu nzira zo kwivuza. Inzitizi zikigaragara ku ruhande rwa nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara wari warasezerewe mu ngabo z'u Rwanda mu mwaka wa 2013, Maître Pierre Celestin Buhuru yavuze ko konte ze zo muri banki zafatiriwe ku cyemezo cyari hanze cyatangwaga n'urukiko. Avuga ko kumwunganira byari bigoye kandi ko yabaga agomba guhembwa. Ubushinjacyaha bugasobanura ko nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yari yaragiriwe inama n'ubuyobozi bwa gereza yari afungiwemo gushyira imikono ishoboka ku masheki ahura n'amafaranga yifuzaga. Bukavuga ko iyo aza kuba ntayo afite rero ngo bwari kuba ari ubushake bwe yari kuba yagize. Ndabyibuka urukiko rutegeka ko nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara afatanya n'ubushinjacyaha bakavana icyo kibazo mu nzira ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 2015, ubwo urukiko rukuru rwa gisirikare rwari rwiteze gukomeza iburanisha rwatunguwe no kubura umwe mu banyamategeko bunganiraga abaregwa. Ni urubanza rwatangiye ku isaha ya saa 6 z'amanywa zirengaho iminota mike. Uretse nyakwigendera Brigadier General Frank Kanyambo Rusagara wari warasezeriwe mu ngabo mu mwaka wa 2013 utari yaje yiteguye kuburana, abandi barimo muramu we Colonel Tom Byabagamba yabwiye umucamanza ko baje biteguye kuburana nubwo atari n'umwunganizi. Maître Pierre Celestin Buhuru nyakwigendera Brigadier General Frank Kanyambo Rusagara muramu wa Colonel Tom Byabagamba yifuzaga ko urukiko rukuru rwa gisirikare mu Rwanda rwategereza umwanzuro urukiko rw'ikirenga ku bujurire bari bararushyikirije. Icyifuzo cye cyasaga n'icya Sergeant François Kabayiza wahoze atwara nyakwigendera General Rusagara wemeraga kwiburanira. Twibukiranye ko ubujurire abaregwaga uko ari batatu bari baratanze mu rukiko rw'ikirenga ku cyemezo cy'urukiko rukuru rwa gisirikare mu Rwanda basabaga ko Colonel Tom Byabagamba wanitabiraga amaburanisha yambaye impuzankano n'impeta bya gisirikare ataburanira mu rukiko rumwe na nyakwigendera retired Brigadier General Frank Kanyambo Rusagara ndetse n'uwari umushoferi we Sergeant François Kabayiza batari bakiri mu mirimo ya gisirikare. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasabye umucamanza mu rukiko rukuru rwa gisirikare ko byaba byiza ategereje icyo cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga, bukavuga ko gukomeza kuburanisha urubanza kandi hari ubujurire bwasabaga gutandukanya abaregwaga. Colonel Tom Byabagamba akaba yari buburanishirizwe mu rukiko rukuru rwa gisirikare, bagenzi be bakaburanishirizwa mu nkiko zisanzwe za gisivile byashoboraga kuzahabana n'icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rusumba izindi mu Rwanda igihe yari buramuke yemeje ko bagombaga gutandukana, bityo ko ibyabo byarakozwe n'umucamanza wari ku ipeti rya Majoro Bernard Rugamba Hategekimana mu rukiko rukuru rwa gisirikare byashoboraga kuzaba impfabusa. Maître Valerie Gakunzi musore wunganiraga Colonel Tom Byabagamba yabwiye umucamanza ko iby'ubushinjacyaha bwa gisirikare bwavugaga byari bibumbatiye ukwivuguruza. Yibukije ko mu iburanisha ryari ryabanje ubushinjacyaha bwari bwavuze mu rukiko ko abaregwa bajurira batajurira urubanza rutazabura gukomeza. Asaba umucamanza kubifataho icyemezo kuko we yari yiteguye gusobanura ikirego n'ibyaha byose Colonel Tom Byabagamba yunganiraga yaregwaga. Umucamanza wari ku ipeti rya Major Bernard Rugamba Hategekimana ari nawe wari ukuriye inteko yaburanishaga yavuze ko dosiye y'urubanza baburanaga uko yakabaye yari mu maboko y'urukiko, ku rukiko rwari rugifite ububasha bwo kuburanisha urubanza rutitaye ku ngaruka byagira. Yavuze ko urukiko rukuru rwa gisirikare mu Rwanda nta muntu n'umwe wari warigeze arwambura ububasha bwo kuburanisha uru rubanza kandi ko urukiko rukuru rutigeze rwemeza ko ubujurire abaregwa batanze mu rukiko rw'ikirenga nta shingiro bwari bufite. Umucamanza abajije nyakwigendera Brigadier General Frank Kanyambo Rusagara wari warasezerewe mu ngabo mu mwaka wa 2013
gatatu niba yaba yarazi aho amwunganiraga yaraherereye, yamusubije ko Maître Pierre Celestin Buhuru wamwunganiraga yari afite urundi rubanza yari yitabiriye kandi ko atashoboraga kwiburanira. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwabwiye umucamanza ko bwari uburenganzira bw'uwaregwaga yemererwa n'amategeko bwo kwiregura yunganiwe mu mategeko igihe abishaka. Bubwira umucamanza ko ibyibura rya Maître Buhuru wunganiraga nyakwigendera Brigadier General Frank Kanyambo Rusagara wari warasezerewe mu ngabo byabazwa nyirubwite, bwavuze ko yari imyitwarire bwise ko igayitse idakwiriye ku munyamategeko wari uherutse guhanwa ntiyikosore. Bwasabaga ko urukiko rwakoresha ububasha bwarwo rukamenya impamvu Maître Buhuru yari yabuze mwiburanisha atabimenyesheje urukiko, ntibigire ingaruka ko yunganiraga nyakwigendera Brigadier General Frank Kanyambo Rusagara. Turibukiranya urukiko rwiherera mu kanya gato rukanzura ko kubera ibura rya Maître Buhuru mu cyumba cy'iburanisha nyakwigendera Brigadier General Frank Kanyambo Rusagara atashoboraga kwiburanira atunganiwe. Turibukiranya nanone urukiko ruhita rwimurira iburanisha ritaha ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere wa 2016, ni itariki yahinduye amasura y'abaregwaga ndetse n'aya bamwe mu bagize imiryango yabo bagaragaye mu bimenyetso byo kuzunguza imitwe mu buryo bworoheje kandi bwagaragariraga amaso. Ariko nanone umucamanza akomeza gufungura urubuga ku waba yari afite icyo yongeraho. Mu nyungu z'ubutabera afatiye ku gihe urubanza rwari rumaze rutaratangira kuburanishwa mu mizi, Maître Valerie Gakunzi musore wunganiraga Colonel Tom Byabagamba yasabye umucamanza ko byaba byiza yigije imbere iburanisha ritaha n'ubusabe umucamanza yembeye. Twibutiranye ko abaregwa uko bari batatu bari baratawe muri yombi mu kwezi kwa munani ku mwaka wa 2014. Iburanisha ryagombaga gukurikira ku busabe bw'abaregwaga umucamanza yaryimuriye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 2015, byari kuba ari nyuma y'iminsi 3 gusa urukiko rusumba izindi mu Rwanda rumaze kwemeza cyangwa guhakana niba Colonel Tom Byabagamba yari bukomeze kuburanishirizwa hamwe na muramu we nyakwigendera Brigadier General Frank Kanyambo Rusagara ndetse na Sergeant François Kabayiza batari bakira abasirikare. Twongere twibukiranye ko icyemezo cy'umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu bwana Bonaventure Rubegwa cyemereraga ubushinjacyaha gukora iperereza ku baregwaga cyateje impaka z'urudaca mu cyumba cy'iburanisha. Ubushinjacyaha bwavugaga ko bwemerewe kugenzura ubutumwa Colonel Tom Byabagamba na nyakwigendera muramu we Brigadier General Frank Rusagara bahanahanaga binyuze kuri za telefone na za emails, kandi bukanagenzura n'ubundi buryo bwose bakoreshaga mu matumatumanaho. Mbibutse ko icyo gihe Colonel Tom Byabagamba yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha bwagiye iwe mu rugo butwara telefone na iPad kandi nta byaha akurikiranyweho bishingiye kuri ubwo butumwa. Ongera wibuke ko yishinganishije ko nihagira icyo zizakoreshwa bitazamubarwa ku gatwe ke. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwabwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko nabwo butari buzi y'ibyo bikoresho byari biherereye, cyo kimwe n'umucamanza wemeje ko bitari mu maboko y'urukiko. Uyu wari umusirikare yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha busobanura ibintu mu buryo yitaga ko bidasobanutse, ko ubutumwa bwa telefone buterekeza kuri email ahubwo ko bwerekeza ku yindi telefone, yabigereranije no kuba ngo indege yagaragara muri gare y'imodoka. Turibuka ko nimero za telefone zasomwe mu rukiko, imwe ubushinjacyaha buvuga ko yari iya Colonel Tom Byabagamba, indi yari iya muramu we nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara. Abaregwaga bavuga ko ntaho bazizi. Umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru wunganiraga nyakwigendera Brigadier General Frank Kanyambo Rusagara yavuze ko nta email ya nyakwigendera yari mu cyemezo cyari cyatanzwe n'umushinjacyaha mukuru, ko ibyo ubushinjacyaha bwa gisirikare bwakoze bwabikuye mu bikoresho by'itumanaho bwakuye kwa nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara mu buryo butemewe n'amategeko. Nyakwigendera Brigadier General Frank Kanyambo Rusagara yasabye urukiko ko icyemezo cy'umushinjacyaha mukuru cyaguma uko kiri, agifata nk'icyatengushye ubushinjacyaha bwa gisirikare kuko aricyo bwari bwasabye kubona harimo ibimenyetso yavuze ko bitari byuzuye mu mvugo yabwiye umucamanza ngo
ibyabaye ni nko gusaba inkware bakaguha ikibiribiri. Abunganiraga abaregwaga basabye ko ibikubiye muri icyo cyemezo bavuga ko kitari cyuzuye. Umucamanza yabitesha agaciro ubushinjacyaha buvuga ko nta kimenyetso bwakuye ku matelefone bwashyikirije urukiko, ahubwo ko bwakoresheje ubutumwa bwanyuraga kuri imeri z'abaregwaga. Umucamanza wari ku ipeti rya Majoro Charles Madudu yanzuye ko ibi bimenyetso yari kuzabitesha agaciro igihe kigeze. Icyaha cyo kwamamaza nkana ibihuha bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi nicyo nyakwigendera Brigadier General Frank Kanyambo Rusagara yahereyeho yiregura. Umushinjacyaha wa gisirikare Captain Faustin Nzakamwita yavugaga ko abatangabuhamya batandukanye bemeje ko uregwa yavuze amagambo ahantu hatandukanye no mu bihe bitandukanye mu gihe yari mu gisirikare na nyuma yaho ko nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara ubwo leta yahagarikirwaga inkunga z'amahanga yavuze ko byaturutse ku myitwarire mibi yayo. Yavuze ko uyu wari ku rwego rwa generali mu gisirikare cy'u Rwanda yakanguriraga abajenerali bagenzi be n'abakoroneri kumva radio Itahuka yashinzwe na ba General Faustin Kayumba Nyamwasa bo muri RNC irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Twibuke ko ubushinjacyaha bwamureze yavuze mu magambo y'icyongereza ngo our guy is finished, asobanura ko Perezida Kagame yarangiye. Umushinjacyaha yavuze ko nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yavuze ngo RNC is growing strong, niyo yari irimo itera imbere, ko Perezida Kagame ari umunyagitugu, ko u Rwanda ari igihugu kiri mu kavuyo banana republic mu rurimi rw'icyongereza, kandi ko leta ihoze ijisho ku baturage bivuze ngo Rwanda is a policy state. Umushinjacyaha wa gisirikare yakomeje ashinja nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara ko yavuze ko Perezida Kagame yateje abanyarwanda ibibazo ubwo yakataga imishahara y'abakozi ijya mu kigega Agaciro Development Fund nyuma yo guhagarikirwa inkunga. Ibyo nibindi umushinjacyaha akavuga ko kuba uwaregwaga yarabibwiraga abasirikare bakomeye umuto wari ufite ipeti rya koroneri byashoboraga gutiza imvururu. Yiregura kuri ibi byose nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara twibukiranye ko yabihakanye. Yavuze ko byinshi yashinjwaga ko yarakiri mu gisirikare mu kwezi kwa 7 2013 bitari byo. Yavuze ko mu mpera z'ukwezi kwa 4 muri 2013 aribwo yavuye mu Bwongereza aza mu Rwanda, asubira mu mpera z'ukwezi kwa 6 ku buryo ukwezi kwa 7 yaregwagamo kuba yaragiranye ibiganiro n'abatangabuhamya yakumaze mu Bwongereza ari n'umuryango we. Mbere yuko atabwa muri yombi nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yabwiye urukiko ko ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 8 2014 yahamagawe na General Jacques Nziza mu biro bye amutera ubwoba amubwira ko yagombaga guhindura imyitwarire ye. Muri bimwe baganiriye nyakwigendera yabwiye mugenzi we General Nziza ko nyakwigendera General Rusagara batari bahuje akazi kuko we yari umusivile, ko ikibazo yari bugishyikirize polisi. Yongeye kubwira umucamanza wari ukuriye iburanisha mushya wari ku ipeti rya Majoro Charles Madudu ko yafashwe binyuranije n'amategeko arafungwa ku buryo atarazi impamvu yabyo. N'ingingo umucamanza atatinzeho kuko yari yarafashweho icyemezo. Nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yabwiye umucamanza ko umutangabuhamya wa mbere yamushinje ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 8 2018 amaze iminsi 6 afunzwe atazi icyo azira. Ku ikubitiro ubuhamya bwa Captain David Kabuye umugabo wa Lieutenant Colonel Roza Kabuye yatanze ku itariki ya 19 nyakwigendera atarafungwa yemeje ko nta na rimwe yigeze yumva nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara anenga politiki ya leta y'u Rwanda. Ibazwa rye ryakurikiye yarafunzwe, ariko Captain David Kabuye yemeje ko nkuko byagaragaraga mu kirego cy'ubushinjacyaha nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yakunze kuvuga amagambo anenga ubutegetsi bwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ibi kuri nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara ijambo ry'umugabo ni irya mbere. We n'uwamwunganiraga mu mategeko basabye ko uku kwivuguruza kwa Captain David Kabuye kutahabwa agaciro. Ubushinjacyaha buvuga ko ikimenyetso kivuguruzwa n'ikindi kuko ibikubiye mu byavuzwe na Captain David Kabuye bihura neza n'iby'abandi batangabuhamya bashinjaga nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara. Ku ruhande rw'aregwaga bazamuye ibinyamakuru Ishema na The East African byanditse ko Captain David Kabuye yavuze ko yafunzwe azira ko yanze gushinja nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara, basaba ko byaba bimwe muri ibyo bimenyetso.
Abandi batangabuhamya b'ubushinjacyaha bavuzwe ku munsi wa kabiri wiburanisha barimo uwari Colonel Mulisa, uwari Colonel Jules Rutaremara ndetse na General Rutatina. Bose bahurizaga ku magambo amwe yagize ibyaha nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yaburanaga n'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Ku mutangabuhamya General Rutatina we mu nyandiko mvugo ye yakoreshejwe yemezaga ko ibyo yumvise kuri nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yabikomoye ku wari Colonel Jules Rutaremara, gusa akongeraho ko n'ubusanzwe nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara ngo yamye ari umuntu upinga leta. Na magambo waregwaga yavugaga ko atakubaka afatiye ku bunararibonye yari yarakuye mu ngabo z'u Rwanda. Yavuze ko byaba bisobanuye ko yaburanaga kandi urubanza rusanurwa rwararangiye. Naho ku wari Colonel Rutaremara we ngo uwaregwaga ntiyumvaga icyamuteye kumuvugaho amagambo yamushinjaga ibyaha afatiye ku mibanire myiza bari basanganywe hagati yabo mu miryango no mu kazi. Ku birego byo gupinga gahunda za leta nka ndi umunyarwanda nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yabwiye umucamanza ko yitabiriye iyi gahunda mu bihe bitandukanye kandi mu mpande zitandukanye z'igihugu. Ku kigega cy'agaciro Development Fund yavuze ko yatanzemo miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda kandi ko abamushinjaga kuyamaganira kure batamurushije ubwitange, bityo ko atashoboraga kuba nyambere mu kugumura rubanda abangishizo gahunda. Ubushinjacyaha ariko bwamubwiye ko gutanga amafaranga ntaho bihurira no kuba yakwemera gahunda ubwayo. Yumvikanye mu rukiko avuga ko ibirego byose yashinjwaga byari bishingiye kuba mu miryango ye babarizwa muri RNC kandi ko na bamwe mu bamutangagaho ubuhamya bamushinja bari bafitemo abo mu miryango yabo. Akavuga ko General Rutatina wabimushinjaga yari afite mu muramo we ariko bagasa n'ababyirengagizaga. Akomeza kwisobanura ku cyaha cyo gukwiza nkana impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi, nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara wari warasezerewe mu ngabo yakomeje kunenga ibyo yashinjwaga n'abatangabuhamya b'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Bwabaye bugira gatatu avuga ko General Jacques Nziza yamutumije na Colonel Camille Karege n'uwari Kapiteni Begumisa ategeka Colonel Karege kwitandukanya na nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara. Nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yavugaga ko yasubije General Nziza ko nta bubasha yaramufiteho kuko we yari umusivile, ko General Nziza yamusohoye igitaraganya mu biro amubwira ko azabona icyari cyo. Yavuze ko akimara gutaha Kapiteni Begumisa yamusanze iwe mu rugo amubwira ko ibyo bitari byiza, amusaba gucisha make kuko ngo igihe runaka General Nziza ngo yashoboraga kuzabagirira nabi bombi. Yavuze ko General Nziza yategetse Colonel Karege gushinja ibyaha nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara kuri Maître Pierre Celestin Buhuru. Ibyabaye ko yunganiraga nk'uko yabisobanuriraga urukiko niyo ntandaro y'ifungwa rye, agasaba ko byagombaga kuzitabwaho. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko ibivugwa byose byagombye gushingira ku bimenyetso ibihabanye n'ibyo bikitwa guharabika. Nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara avuga ko Colonel Camille Karege yamushinjaga ko yavuze amagambo mabi ku gihugu mu kwezi kwa karindwi kwa 2013 ukwezi yari hanze y'igihugu. Yavuze ko izina rya Perezida Kagame kurizana mu rubanza atazahamagazwamo. Mu magambo ye abakoraga ibirego nk'ibyo bagombaga kugira inama abo bakoreshaga inyandiko mvugo bakizera neza ukuri kw'ibyo bavugaga. Nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yabwiye umucamanza ko yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ingabo mu kwezi kwa 10 kwa 2013 kwifatirwa ry'imitungo y'uwari umuherwe w'umunyarwanda nyakwigendera Ayabatwa Tribert Rujugiro iba mu Rwanda kandi ko yarabifitiye ibimenyetso. Ariko kuba Colonel Camille Karege yaremezaga ko yabivuze mu kwezi kwa karindwi kwabanje agaragaza ko leta yanyuranyije n'amategeko, ibi byari bivuze ko bitabayeho. Aha yagize ati ibi niba atari ugutekinika wati gutekinika izi. Avuga ko mu 2013 atigeze ahura na Colonel Camille Karege. Ubushinjacyaha bwasubije ko nyakwigendera General Frank Rusagara yagiye kwitaba muri Minadef mu kwezi kwa 10 kuko hari icyari cyabaye mu kwezi kwa karindwi atashakaga kugaragariza urukiko. Mu ijwi ryumvikanishaga uburakari nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yanenze bikomeye mu cyumba kiburanisha amagambo Colonel Camille Karege yamuvuzeho ko icyateye
byateye uwaregwaga gusebya igihugu ari uburwayi bwo mu mutwe, kuko no mu muryango we ngo bajyaga barwara mu mutwe. Nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara ati mu muryango uteye imbere si byiza kwibasira abagize umuryango w'undi muntu, cyane ko amategeko abibuza. Yaribajije ati none se umurwayi wo mu mutwe yagezwa imbere y'ubutabera? Iyi ni imvugo ubushinjacyaha nabwo bwasangaga ko Colonel Camille Karege yarengereye, ariko busaba ko ubuhamya bwe bwaguma uko bwari buri, kuko ntawe bwahitiragamo ibyo yavugaga. Umucamanza wari Major Charles Madudu yabwiye uregwa ko iyo ashaka ibyo yari kubiregera n'ahandi hashobokaga, amusaba kutabitindaho. Inyandiko mvugo y'uwari Colonel Mulisa n'iya mugenzi we Colonel Karege zakozwe nyuma y'ifungwa rya nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara, yavuze ko umwe mu bafungwa babaga hamwe muri gereza yamubwiye ko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 2018 Kapiteni Ndakaze babarizwaga mu butasi bwa gisirikare bwitwaga DMI na Colonel Mulisa bagaragaye ku Gahembe mu karere ka Bugesera. Yabwiye urukiko ko yakekaga ko barimo bamukorera dosiye. N'umutangabuhamya umucamanza yamubwiye ko kuva nta kimenyetso cyagaragazaga impamvu bahuriye mu kabari ka Gahembe byari bigoye kumwizera, kuko yashoboraga no kuba ari uwo gukora icyo umucamanza yise kuvanga ibintu kubw'inyungu zitari zizwi. Mu biganiro bagiriye mu nama y'ubukwe yabereye mu kabari Tennis Club Nyarutarama, General Byegeka yemeye ko nta magambo yumvise kuri nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara anenga politiki ya leta y'u Rwanda, ariko ko yumvise avuga ati you are finished, murarangiye, biturutse ku kiganiro barimo gihagarikwa ry'inkunga mu Rwanda kubera umutwe wa 23. Abireguraga bibazaga uburyo abari mu nama barenze umwe, bamwe bakumva you are finished bisobanuye ngo murarangiye, abandi bakumva our guy is finished bisobanuye ngo Perezida Kagame yararangiye. Ibi kuri nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara wakunze gukoresha amagambo y'Icyongereza itora mixed up, rwari ruvangitirane. Ku bushinjacyaha ibi byari ibintu byavugiwe ahantu hatandukanye, bibwirwa abantu batandukanye. Bwashimangiye ko akabari Tennis Club kari Nyarutarama mu mujyi wa Kigali nyakwigendera General Frank Rusagara yari agahinduye nk'ibiro bye, ari naho yahuriraga n'abagenzi be b'abasirikare. Maître Buhuru Pierre Celestin wunganiraga nyakwigendera General Frank Rusagara yasabaga urukiko gukora iperereza ryimbitse ku byaha yaregwaga hato atazafatwa nk'umwanzi w'igihugu. Yabwiye umucamanza ko mu bibazo by'ubushinjacyaha byasaga kuva ku mutangabuhamya wa mbere kugera ku wa nyuma, kandi barabajijwe ku matariki atandukanye. Yasobanuye ko byasaga naho ubushinjacyaha bwatumizaga umutangabuhamya wa mbere bukamubaza budahinduye, akaba ari nabyo bukoresha ku mutangabuhamya wakurikiraga ikizwi nka copy paste mu rurimi rw'Icyongereza. Ibuka umucamanza aseka ko yamusubije ko nta kibazo yabonaga mu buryo ibibazo byateguwe, kuko ari cyo yise technique d'enquête y'umugenzacyaha, ko ikibazo cyari buvuke ibibazo iyo biza kuba bisa n'ibisubizo byabyo. Uruhande rwireguraga rwahagaze ku kuba rwarireguraga ku birego rwitaga ibinyoma bitekinitse, urwaregaga rukarwikoma kuvuga rutyo rwategereza ibimenyetso byavuguruza rugaheba. Kuba bamwe mu batangabuhamya barashoboraga guhamagazwa n'umucamanza bagashimangira imbona nkubone ibyo bashinjaga nyakwigendera, nayo n'indi ngingo yakomeje kuzamurwa nabireguraga. Iburanisha ryakurikiyeho twibukiranye ko harebwe ibimenyetso birimo amagambo nyakwigendera General Frank Rusagara yashinjwaga ko yayahanahanaga n'abagenzi be mu buryo bw'ikoranabuhanga. Wari ku munsi wa gatatu kuri nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara wari warasezerewe mu ngabo yiregura ku cyaha cyo gukwirakwiza nkana ibihuha bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Ibimenyetso byose ubushinjacyaha bwatanze byari bishingiye kuri mail nyakwigendera General Frank Rusagara yagiye yohereza abagenzi be akiri mu gisirikare, na nyuma yaho ni links z'ibinyamakuru bitandukanye byanditse inkuru ubushinjacyaha bwavuga ko zisebye ubutegetsi bwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ku ikubitiro ubushinjacyaha bwavuze ko nyakwigendera General Frank Rusagara yafashe inkuru z'ikinyamakuru mpuzamahanga cy'Abafaransa RFI zavugaga ko General Faustin Kayumba Nyamwasa na nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya bemereye icyo kinyamakuru ko Perezida Kagame ari we wahanuye indege y'uwahoze ari Perezida w'u Rwanda Juvenal
Habyarimana abakuba bari mu ihuriro nyarwanda RNC ridacana uwaka n'ubutegetsi bw'u Rwanda gukwirakwiza ibyabo ibihuha n'ibinyoma ku mvugo z'ubushinjacyaha kwari ukwamamaza ibihuha byangisha rubanda. Ubutegetsi bwavuze ko gusoma izo nyandiko bwabyo ntacyo bitwaye, ikibazo kikavuka mu kuzoherereza abandi buvuga ko General Faustin Kayumba Nyamwasa na Colonel Patrick Karegeya bagize imyanya ikomeye mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse na nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara kubwira abanyagihugu ko Perezida Kagame ari umwicanyi mu magambo bwavuze mu rukiko. Ibyo ari byo byose na Perezida Habyarimana yari afite abamukundaga ndetse n'abagize umuryango we, ibyo kubishyira kuri rubanda byashoboraga guteza intugunda. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko uwaregwaga yagerageje guteza intugunda muri rubanda. Abasaga 300 bakirije umunyagitugu Kagame amagi yaboze n'amase y'indogobe mu Bubiligi. Uwo ni umutwe w'ikinyamakuru umuvugizi nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yoherereje uwitwa Mutabazi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 5 2013. Ubushinjacyaha bukabihuza n'ubuhamya bw'abavuze ko uregwa yababwiye ijambo our guy is finished, bivuze ko kurangira kwa Perezida Paul Kagame kwavuye mu Rwanda kukagera no mu Bubiligi. 7 devils that keep Kagame on power n'igenekereza ry'ubushinjacyaha bwa gisirikare ni abadayimoni 7 bakigumishije Perezida Paul Kagame ku butegetsi. Ni umutwe w'ikinyamakuru The Rwandan cya RNC nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yaregwaga ko yaherereje bagenzi be barimo Joseph Matsiko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 2013. Indi nyandiko ni ikinyamakuru Globe and Mail yavugaga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwica batavuga rumwe nabwo. Iyi nayo ni inkuru ubushinjacyaha bwavuze ko nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yayoherereje Captain David Kabuye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 5 2014. Ibyo bimenyetso kimwe n'ibindi ubushinjacyaha bwavuze ko bwabizamuye mu rukiko bugamije gushimangira imvugo za bamwe mu batangabuhamya nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yahakanaga yivuye inyuma. Bwavuze ko ku rwego rw'ubumenyi uwaregwaga yarariho bwasangaga yari bube uwa mbere mu kuvuguruza inyandiko z'ibyo bitangazamakuru buvuga ko byibasiraga u Rwanda. Umucamanza yabajije uwaregwaga icyo yaragamije ajya koherereza abantu batandukanye ihuza nzira cyangwa links z'izo nkuru ubushinjacyaha buvuga ko zasebyaga u Rwanda. Ongera wibuke ko nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara atahakanaga ko izo links atazoherereje abantu batandukanye. Yasubije ko mu koherereza emails abantu batandukanye byari mu nshingano ze kuko yari umukozi wa ambasade mu Bwongereza. Avuga ko kuba yaratangaga amakuru agaragaza uko imibanire y'u Rwanda yari yifashe nta kibazo yabibonagamo, cyane ko n'itsinda rya ambasade bajyaga bakora inama bakaganira ku bibazo bya diplomasi. Ku bushinjacyaha mu nshingano za nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara nk'uwari umuyobozi kwari ukurengera inyungu z'u Rwanda, bwashimangiriye umucamanza ko inkuru zavuye kuri email ya nyakwigendera Frank Kanyambo Rusagara zijya ku bandi nta nimwe yavugaga neza u Rwanda. Umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru yavuze ko ibyakozwe na nyakwigendera General Frank Rusagara bitagize icyaha, akavuga ko icyo yakoze ari ukohereza links z'inkuru zitagize ikindi kiziherekeje nk'ibitekerezo bye. Maître Buhuru yasangaga gukangurira gusoma cyangwa kumva radio Itahuka bitagize icyaha, akavuga ko byari bufatwe nk'ikibazo ko yunganiraga yaza kuba ari we mwanditsi w'inkuru. Yanzuye ko byabazwa abanyamakuru na ba nyiri bitangazamakuru byazitambukije, kuko ubushinjacyaha bwaravugaga ko nyakwigendera General Rusagara yohererezaga abantu batandukanye inkuru z'abarwanyaga ubutegetsi bw'u Rwanda bigeze gushimagiza abarwanya leta. Maître Buhuru Pierre Celestin yavuze ko icyo bwakoraga ari cyo yise procédentation kumucira urubanza mu bitekerezo. Avuga ko ubushinjacyaha bwatwereraga nyakwigendera General Frank Rusagara ibitekerezo n'ubushake mu gukwirakwiza impuha abinyujije ku ikoranabuhanga agambiriye guteza intugunda. Aba avoka bose barahaguruka bakunganira General Rusagara. Byahindutse ishyirahamwe se.
ntekereza ko ari ugushaka guteza akajagari mu rukiko. Ayo ni amagambo ya Captain Faustin Nzakamwita, umushinjacyaha wa gisirikare, yabwiye umucamanza. Imvano yabyo abandi banyamategeko nka Maître Valerie Gakunzi, musore wunganiraga Colonel Tom Byabagamba wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda umutekano wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'abandi bategetsi bakuru, bahagurutse basaba kugaragaza ibimenyetso byemeza igikorwa cyo gushimagiza abarwanya leta kuri nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara binyuze mu kohererezanya imeri. Umucamanza wari ku ipeti rya Major Charles Madudu yabwiye ubushinjacyaha ko gusa ibimenyetso kuri abo banyamategeko byari ibintu bisanzwe mu rukiko, ko ntaho bihuriye n'icyo bwo bwise gukora ishyirahamwe ry'abunganizi mu rubanza rumwe. Maître Buhuru yabwiye urukiko ko umwanzuro wo kwinjira muri imeri za nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara ubushinjacyaha bwabitewe no kuba ibimenyetso bwari bwahereyeho birimo inyandiko mvugo z'abatangabuhamya nta ngufu byari bifite. Avuga ko ibimenyetso bamuregeshaga bitagombye guhera mu gihe yari mu kazi, byagombaga guhera kuva ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 8/2014 umutangabuhamya wa mbere yamushinjeho. Kuri ingingo ubushinjacyaha bwikomye umwunganizi wa nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara kugoreka amateka ku bushake, bwavuze ko inyandiko mvugo z'abatangabuhamya zavugaga ibyazo, imbere nazo zikavuga ibyazo, ariko ko imeri zashimangiraga ibikubiye mu nyandiko mvugo uruhande rwireguraga rwamaganiraga kure. Maître Buhuru yibajije niba hari imashini cyangwa se icyuma ubushinjacyaha bwari bufite ngo bupime niba koko nyakwigendera General Frank Rusagara yarishimiye igikorwa cy'amahanga yafashe cyo guhagarika inkunga ku Rwanda kubera umutwe wa 23 rwashinjwaga gutera inkunga. Kuri mwe bakunzi ba IB Official, ni mwegere hino twongere twibukiranye ko mwiburanisha ryakurikiye ryabimburiwe n'impaka zishingiye ku mikorere y'abashinzwe umutekano ku rukiko rwa gisirikare military police, zishojwe n'abunganiraga abaregwaga. Babwiye urukiko ko amategeko atemeraga ko igihe baje mu kazi hari ugomba kubasaka mu mavarisi yabo batari kumwe n'ukuriye urugaga rw'abanyamategeko. Bavuze ko niba military police ishobora kubasaka yajya inasaka ubushinjacyaha. Maître Pierre Celestin Buhuru yavuze ko ingingo yo kumuhatira kumusaka yamuteye gutakaza umurongo mu mitekerereze ku buryo byagize ingaruka mu miburanire. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko kubyabereye aho bwitaga mu muhanda ku banyamategeko bitagombaga no kuza mu nkiko. Ni impaka abanyamategeko babwiye umucamanza ko iyo baje mu rukiko baba bameze nk'abaje mu rugo, ko hatandukanye no mu gisirikare. Bavuze ko binabaye ngombwa basubiza amadosiye abo bunganiraga bakava mu rubanza aho kugira ngo uburenganzira bwabo bukomeze bubangamirwe. Abanyamategeko basabye umucamanza iminota 30 kugira ngo bashyire ubwenge ku gihe banabonereho akanya ko kuganira nabo bunganiraga. N'ubusaba umucamanza atimya agaciro nyuma yo kuvuga ko military police ifite imikorere yigenga, urukiko rukareba ibibera mu cyumba cy'iburanisha. Umucamanza wari ku ipeti rya Major Charles Madudu yavuze ko umwanzuro wa nyuma wo gusaka cyangwa kudasaka abanyamategeko byari mu maboko ya perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare. Icyaha cyo gukora ibikorwa bisebya leta ari umuyobozi w'ubushinjacyaha bwaregaga nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara bwagishingiraga ku mvugo z'abatangabuhamya batandukanye. Bwamushinjaga ko yavuze ko leta y'u Rwanda yafatiriye imitungo y'umunyemari Tribert Rujugiro binyuranyije n'amategeko. Bwamureze kandi ko yavuze ko ibintu byose mu Rwanda bikorwa ku gitugu cya leta, ko idakunzwe mu mahanga. Bukavuga ko nk'umuyobozi ku rwego rwa generali bitari bikwiye. Ubushinjacyaha bwaregaga uyu wari umujenerali ko yavuze ko ubukungu n'inyungu zabwo mu Rwanda bigenzurwa n'abakoloni. Ibi n'ibindi ngo yabikoze mu bihe bitandukanye akiri mu buyobozi na nyuma. Ibi ni ibimenyetso bwakoresheje no ku cyaha cya mbere waregwaga yireguyeho cyo gukwirakwiza nkana impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Maître Pierre Celestin Buhuru yanengaga bikomeye ibimenyetso by'ubushinjacyaha, avuga ko baburanaga urubanza rw'amagambo, ko ubushinjacyaha bwashakaga ko ijambo rimwe ryakoreshwa ku byaha bitandukanye nk'uko byagenze kuri Colonel Tom Byabagamba. Umucamanza yongeye gusaba ubushinjacyaha ko bwagaragaza ibikorwa bimwe bishobora kubyara ibyaha byinshi. Bwasubije ko nyakwigendera General Frank Rusagara yavuze ko leta y'u Rwanda ari unpopular, idakunzwe n'abaturage, kandi ko nta gikorwa cyayo kinyura mu matora ngo kize munsi ya 90%. Ibyo kwari ukuyisebya no gukwiza ibihuha. Ku kijyanye n'ifatirwa ry'imitungo ya nyakwigendera
Rujugiro nyakwigendera General Frank Rusagara yavugaga ko ubushinjacyaha bwamuregaga ibitari byo, yerekanye inyandiko yavuze ko yakoreshejwe mu kwa 11 kwa 2013 muri Minisiteri y'Ingabo, kandi ko abagifata nk'ukuri kuri cyo. Avuga ko amagambo yo kwanga igihugu abatangabuhamya bamuregaga atari yo. Yagize ati nasezerewe ntari banga mwabo. Ubuhamya bwa Captain David Kabuye bwavuzweho byinshi ku cyaha cyo gukwiza nkana impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Uruhande rw'ireguraga rwongeye kubwamaganira kure. Mwibazwa ry'iryo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 2014 ataratabwa muri yombi, Captain Kabuye mu nyandiko ye yemeje ko nta na rimwe yumvanye nyakwigendera General Frank Rusagara amagambo yasebyaga leta y'u Rwanda ibitandukanye n'ibyo akimara gutabwa muri yombi. Inyandiko yo ku itariki ya 21 z'ukwa 2014 nawe yasubiyemo amagambo abandi bashinjaga nyakwigendera Frank Kanyambo Rusagara. Uwaregwaga yavuze ko uyu mutangabuhamya yasubije atyo ku nshuro ya kabiri kuko yari mu buroko, ko yakoraga icyo yise mu rukiko kwigura, ko yabitewe n'amatakirangoyi. Ubushinjacyaha bwavuze ko ufunzwe ashobora kuvuga ukuri cyangwa akabeshya, ko nta gahato bwashyize ku mutangabuhamya wabwo. Bwavuze ko bwashyize inyandiko ye mu kirego kuko buzi ko yakozwe n'umugenzacyaha wemewe n'amategeko. Bwikomye uruhande baburanaga ko rwafataga imvugo z'abatangabuhamya rukazivugisha ibyo rwishakiraga, ko nta magambo yaturutse mu kanwa k'ubugenzacyaha. Menshi mu magambo yaregwaga ubushinjacyaha bwavuze ko nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara yayavugiraga mu tubari twa Tennis Club, akabari kari Nyarutarama mu mujyi wa Kigali n'akandi kabari kitwaga Kawoshi nako mu mujyi wa Kigali. Bo hafata nkaho yari yarahinduye ibiro bye. Uwaregwaga yavuze ko aba yashaka kugambanira igihugu atari bujye aho hakundaga guhurira abasirikare bakomeye. Yabisobanuje umugani w'ikinyarwanda, uwanga mazimwe abandwa habona. Asobanura ko na Tennis Club habona byaba ibibazo n'ibisubizo by'abatangabuhamya uruhande rw'ireguraga rwabikubiye mu cyo rwise ko bitekinitse ari bihimbano. Ubushinjacyaha bugasanga ari uburenganzira bw'uwaregwaga kubyita ko bitekinitse, ariko ko yagombaga kubatanga ibindi bimenyetso byari gushimangira imvugo ye. Nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara n'umwunganizi we bagaragarizaga urukiko ko ibirego by'ubushinjacyaha nta gaciro. Ubushinjacyaha nabwo bugasaba kuzita ku bimenyetso bwashyikirije umucamanza. Iki gihe twibukiranye ko nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara wari warasezerewe mu ngabo mu mwaka wa 2013 we na muramu we Colonel Tom Byabagamba bari bamaze kwiregura ku byaha bibiri: kwamamaza nkana impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi no gukora ibikorwa bisebya leta ari abayobozi. Sergeant François Kabayiza wari umushoferi wa nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara ntiyari yagatangiye kwiregura. Bose batawe muri yombi mu mwaka wa 2014. Inshuti bakunzi ba IB Official, ibikuru bikuru byaranze urubanza bamwe bise urubanza rw'amagasa kubera ibigwi no gukomera ko barurizwemo. Birumvikana ko atari ibintu twakwibukiranya mu isogonda rimwe, byanashingira ku kuba igihe rwamaze. Dore n'ubu dusubitse tutarangije n'ubwiregure bwa nyakwigendera General Frank Kanyambo Rusagara ku rwego rwa mbere. Ntimumenye uko yasabiwe ibihano ku rwego rwa mbere mu rukiko rukuru rwa gisirikare, ariko IB Official irahababereye umunota ku wundi, ijambo kurindi n'ibindi nk'ibyo. Tuzakomeza kubabera mudatenguha, namwe muzakomeze kutubera mutarambirwa. Ngaho nimukomeze munogerwe na gahunda zacu kuri IB Official. Tubifurije impagarike n'ubugingo kuri IB Official. Mwumvaga bagira ubusa naho butaha.